Šumadijski rejon obuhvata deo brdovitih vinogradarskih terena Šumadije od planine Rudnik do reke Velika Morava. Šumadijski rejon obuhvata teritoriju u opštinama Aranđelovac, Topola, Smederevska Palanka, Velika Plana, Rača, Lapovo, Batočina, Kragujevac i Knić. Na osnovu poljoprivrednog popisa iz 2012. godine u šumadijskom rejonu ima oko 1120 hektara vinograda, od čega je 1040 rodnih vinograda, što iznosi oko 92%. Od toga je oko 585 hektara sa stonim sortama i 535 hektara sa vinskim sortama. Preovlađujući tipovi zemljišta ovog reona su vertisol i eutrični kambisol, a zastupljeni su u manjoj meri i luvisol i zemljišta u lesiviranju, humofluvisol i semiglej, fluvisol i ostala zemljišta. Šumadija se nalazi na istoj geografskoj paraleli kao i Bordo, najpoznatija vinska regija na svetu. Rejon se prostire 44 stepena 32 sekunde od geografske širine na severu do 43 stepena 52 sekunde geografske širine na jugu. Veći deo šumadijskog reona se prostire na nadmorskim visinama od 80 metara do 400 metara, ali se predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 150 metara do 350 metara. Vinsku Šumadiju čine 4 vinogorja: Oplenačko, Krnjevačko, Račansko i Kragujevačko. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.